Banang ai mensim shishu ya kitu kisamla kibadon ya kasap kapong hakaliang karwai kasiau bat kaput katem badru ban pli lat pli lenti nakaliang MLA ke Umsning konstituensi uba Jason Sokmi Maulong ulak hab ribon no kum kadak ban pelaj paidbah ya kawe gajing ruai kabalatip kerteng kum kamera Sapno balarwai bat penbit penbiang da ukaitor balatip kerteng kum uba kismol nongrang ya kane ka Cassette la pelaj paidbah haka program kabala pelong hapo Umsning Auditorium Hall haka jinga don langru da kiwe kiru pokmat jong katai kathan Pastor Singki Bhoi bahasa Ibrani ni kiriyomba kinongpa itu kihat kibiang perform ni kejisat ki kalomba kapitulori ki ba dan kumibahan ibabeti kata kala kalenti ba kidai balera tapi don kasat perform kidai banyak sekali kata dia luksan berpikir ini kihat kepada Bagaimana keluksan bangsa terhiyik berpilonu kata keluksan hindi kami dikatakan bagaimana sendiri jumi berkawai haba pidol kata-kata bersama berpilonu Trishton, Minon, Berbianshon karena itu boleh kata lebih kibahik masa jumi berkawai kita ada yang bagi nadu kesan hadu bentama video menulis kena Cassette nasuai boleh belum lebih berkawai Nanti tu kanai balikot, kuno bang asyam, mau bang orang bahar, abad kuan anang sang bang anang yas ini katai, kuan orang untuk kerja mau orang mana tinggal kedua ni kuan, antu kuan bilang kita berjalan show, mas nai berjalan show saja, sangat ni kilong kibril kibiasmat benar besar kalau nak pos kapor, tidak cukup bahar pos kapor. Juan ban ya grand penisulok bagi wat akalat lenti mo kuno badyo taka jingaram dan pisting aga jingan lenti jogi tinggal kuno ibo mandali mo ngong ba yo ali ko election yo si komune ka dinam di sisa mo dito nong rai ng siya ng tanong ko handa ka mo ya lenti kana pili solution ay kang baka di sisa bangalap hakawi si hande rupan nang sudah perform ng maglahan ni Halo, jom kami kesakti yang jom apa? Dan sekali kesakti apa impong? Kalau tak pernah, di hantu masih coba, kau di rumah, udon sisa kata cipu mo. Hantu masih kedua kan apa syukur lomba, kau ahad pinangnya semat. Nah kalian jom nanti, kedai berkusen, alih kat banglang kau jom nanti, ahi di kuman kalian, bangsa saya bahkan titik dia kata, lalu tu apa? Hadu mentasi, nanti. Nang lang dulu iki nang bos ko na kajinara tizuna kajom na ang lagi. Pagkaya kamsa kantan ginang yampek pada ibig ikut sama kami ang kanjumi bangkuno pagkituy kini sumat pare. Pi kini example. Mari ibig ikan pare kiniran namar hakar tayo ki ngajusya bangibul pula yang sab ko ni lagi ko. Tapi ketika kita berusaha iwe kita rioma ilong me ilong pa hindi malera kide no kata le nabi kita sedien kita berusaha sisa ba do rojo kita kanjuni ba pinang yas man jindon kita ndei ta kinong saksa jindon kita kinong iman pa jindon kita pergi then strip off kedua pinang iyo kabet buka ya baru hai dibara hamne bata cikmu jo bhi baru hai pengarang kurang bertang yok kita suara kita cincang. Tetapi kali ini kene kubleshi bon kubleshi ajamu baru ke kurang berkuih.